Ngaphambi kwemalanga landvulela emaholide ephasika lo mgwaco loya egedeni laseLesotho uvamile kungaphitsiteli labanye bantfu bavakalise kubukana netingcinamba nakumele batfole certificate tabo lecinisekisa ukuthi bagomile letita noluhlelo lobuchwepheshe kantsi labanye bakhala ngetindleko letimbecolo bathi ngito letibangela ukuthi bangabi neluhambo loludze. To get the vaccine wasn't quite a hassle. The only problem right now is that the South African border no longer accepts our pink cards. So we have to update or validate all our information on the system to get access using an app to get a QR code that will enable us to get into South Africa. So the system has been down for hours, actually days. So that's what we are struggling to do. iLesotho itagomisa abantu mahala kulamagede lahlukene kungena kulelive bese kuthi labo labangakagomi kutawufuta ukuthi bakhiphe emaphepha lakhombisa kubabetela umkhuhlane we-COVID-19 kungakapheli ema-hour langemashumi lasikhombisa nakubili. Nakungesinjalo batawuphoceleka ukuthi bagome nabafika kulamagede labangena kulelive ngeyabo imali uma bangasito takhamuti taseLesotho. I've been battling to get the certificate for 3 days now. Yeah, I went to it's Minister of Health, but where I could get the access to the PIN and all that in order to retrieve the certificate. But if you go through your phone to get that app down, everything is a mess. You'll still have to come here. So we are hoping we'll get the assistance we need here and cross over to South Africa.